Na kirekoria mwana kiumia kenda gitari ni akuritana muciari uria abati kugitandira mwana kwanza na kinya gutaika. Twarerie mantu jegie gintu gitawa gutaika na kwanja, gutaika na kwanja. Indi antu bara baingi rimwe batije kwanja ikuga atia. Kwanja irera mwana ena loose tu kana ena ndairia. Indi na mugambo jongi muno, indi jo tutumairwa bwega muno, na antu bara baingi jajuje bajuje ja kwarwa. Indi gwetawa kwanja. Gutaika ituije imbio kwanja irera mwana gweta kioro giki uthu. Now ndenda ikuga atiri rera mwana akwanja kadera mwana ena ndairia antu bara baingi bathuganagia mwana ari anja riria agweta kioro kiruji lakini ndingenda kuga uju mwana ari oethro arita kioro gia kawaida maita ja maingi koi kwanja iwi ndairia ari oete kioro rimwe ake indi ruji iwi kwanja kana ndairia kuna ndi kwanja kawe ngweta ndairia tukame define uju no ete kioro rimwe ageta maji kana ageta kioro gia kawaida ndi ageta maita ja maingi kinye uno kwanja kuna ndi mtu atakare au akiuga ngbetere terera akimwana ageta kioro kiruji no. Number 2 ukajikona mwana oku aitaikana kwarwa kana kwanja kintu kia mbere mwana akeja gukugia thineu itutho ya tarine ya intobiere kintu kia mbere mwana akambiria gutaika na kwanja antu bara baingi bauga mwana na kuthiriro iruji indi tiruji athirero iru athirero igintu twitaga ichumbe mwana athirerwa niyo indi tuchumbera turugane jumbera turuganio ina gintu gitawa electrolyte na ndi mwana alusa gintu gitawa electrolyte niro ona antu bara baingi ba kitambo ibome imono bona mwana akianja na utaiko kona ijukia ruji rwa chumbi agekera gachukari agakoroga na aka mwana au menya mwana intobira akurusi actually into jabira biege chumbi ende tebi byonka akini intobi binge mwana ateja gukurukira kwarwa na gutaika kana kwanja na gutaika now nande electrolyte iji gwete electrolyte cheva ikario chumbi ije toma mwana oku athirerwa rĩu igwa mwana na athirĩri nete agekirwo ruji te ruji ya rurwa chuva ruminiro wota ugana ndiru eta agekirwa ichumbi uchethwa chikirwo ruji ruria kenda mwana omba kwithirwa ate kuthirirwa na ukeja kutha mwana okuna gutaika na kwanja kintu kia mbere mwike cibitari nikenda akaewa gintu gitawa ORS tungibu pomaragia mono turana beta bakaewa ukero etojo ka sacheti kamwe ukire ruje rusulito korogewe mwana ORS ira niyo ithithitwe na chumbe mwana aguta gukurukira gutaika na kwanja. Number 2 mwana akianjaga na ateja gintu gitawa zinc na zinc ni control appetite ki mwana. Now ndingenda kuga uju kintu kia mbere antu baba ingi bakaraba geka ana nja ukona mtu akirwa atiri kana gaku kare anja nuntu bakuthiga kuma maigo ukero etera kana kaite mwanjo ju ikaro imaigo na itugire kana riraga gutaika kana kwanja itugire gwichumbe ga kwagia na chumbe je nyia mwiri anta gukarawa ireretere thina kindine mpigo. Number 2 kana gaku kareo kagegintu gitawa kugirika ona ikomagarirwe kambiria urana bagana mwanki bagambiria kumagarua ne ukana gakuko na gaikara no tubakutha mbio ikarusire gintu kiu tugwita electrolyte ni uchumbe chithwa chimwiri na icho mwana atejaga na ndiambuge uju mwana riambiria gutaika na kwanja na iko cibitari igenda gintu kia mbere ayewa zinc gintu kia bieri ayewa ORS na daktari ategona kana gaku ikathiriri mono na kuirio kona gakiro igete wondine kenda gekirwa ruji rugwitwa ruji indi ichumbe ile icho mwana ore achoka wagecho no keja kuthote ukari na ORS yeu jora wona bajojo beto baithithia magita ne jara ya kitambo chukia gachukari
gekire rujine ikira gachumbe koroga kundia mwana oku na kuma au omukinyithe cibitari nikienda komba gwita ategwe bangi bakauga ambuge uju mwana inyaka uma maigo 32 inyaja kaumaniria jonthe orimwe pa ntuko imwe mwana atetaika na ateanja jewi mantu jara nditukwairwa nture na naria jewi mantu jara tuitaga mevi inkuagaya ijoranto bauga kwina nguani utege nto ja nguani inkuagaya kinyama nto ja mwana na koanja mwana na kutaika etima igo iwi inkuagaya utewo mabore au na ria wona mwana akiuma maigo na agataika na akaanja imanto ja umana iria ja ire orimwe imanto ja umana iria ja ire orimwe tekugana ndi maigo cha gutuma mwana akarou mwana no ataike na kuanja ni unto bagi nto kimwe 1 ugeja kutha ugono njeku no tumaira munyonyi ugeja kutha number 2 no tumaira gakombe kara getu kutho tuthatu kara bwikaira mwana eria akanyuako biwi bye bintu bya mbere bire bituma mwana oku ataika na kuanja na ndengenda kurio keja kutha wina kamunyonyi na gakombe kare biwe tagera uragera gipitira tireni na ara note na kuma u thina cia kuanja na gutaka ki mwana oku gachira kwa eri kwou kintu kia mbere kiretara ana thina iu imenyonyi eu na tukombe tutu na tukutho tu na ndi kwou mwana akianja no taika arara gutaika na kwanja runene rukiritho mtuombere cibitari kenda mwana oku aewa ndawa chocho kintu biri aguta gukurukira kwanja no taika na maigo chatituma mwana anja na taika.